Kwa ihinda ritanyihire ciumia igiri Matereba ya turera cia gukua mirigo makoretwo mahingĩrĩirio ceceniini ya guthima uritu wa murigo uria ngari ikuite, undu uria maugite ni utumite mathie hathara nene kuona amwe ao makuite indo iria ithukaga na ihenya. Wa ile ngari ya kombo Kuringana na Matereba ya ndũgamano gatagati kao na ruhonge rwa waki wa barabara Kenha ni kirugamo na uraihu wa turera iria marahuthira o ũndũ ũmwe na uritu wa murigo uria makuite. Ruhonge rwa Kenha rukiuga turera icio itiagĩrĩire kuhuthira barabara ĩno. Kama hizi gari hazihitajiki Kenya, waeke sheria kwa boda Malaba na Busia. Gari ikifika hapo before ilipe road toll iambiwe hii gari haitakikani Kenya. Wamekaa hapa 2 weeks mpaka saa hii. Gari yenye haina transit hairuhusiwi kukuja Kenya kubeba mzigo. Hiyo kitu kia tuliko nacho. Tukifaka hapa wanatuingiza ndani. Wanatuandikia ati gari ziko na bodi kubwa. Kuringana na umwe wa kambuni ĩgiĩ ũkui wa mirigo Dennis Omusule, imwe cia turera iria ihingĩrĩirio haha irakuĩte indo cia thibitari o ũndũ ũmwe na ndawa cia mũigana wa mamirioni ma mbeca. Akiuga turera icio ikoretwo ikihũthĩra barabara ĩno kwa ihinda rĩa makĩria wa miaka 10, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mekĩrĩre nganja gĩthagathago gĩkĩ. Perishable goods zenye inafaa haifai hata gari isimame. Kuna magari zimebeba dawa. Dawa itaki uwekue kwa jua muda huu wote. Omusule uria uraumite kuuma Busia ni ongereire kuga ati Matereba ya makoretwo makigerera minyamariko mingi kumana na ndũgamano ĩno. Kama mtu anatoka Mombasa anapita kwa bridge zote anafika hapa bana mshika. Makati tunaingia Kenya hakuna mtu anatusumbua kupima urefu wa gari ama na miguu kusema watoe mguu, hakuna kusumbua, lakini bana kuacha unafika kwa faso naenda ukirudi ndio kukushika hapa na Busia. Tunapita Uganda, unaingia Kongo ama Sudani, hakuna watu wanasumbua, na weighbridge zote tunapita vizuri sana. Awer Mwanje ni umwe wa Matereba ya mahingĩrĩirio haha rĩu akiuga Matereba kuma nja wa bũrũri wa Kenya nĩo mamũrĩkĩtwo ni ruhonge rwa Kenha. Akiuga ica ikuhĩ umwe wa Matereba ni aratharĩkĩirwo ni maabitha ũgitĩri ona thengia wao gũkorwo na marũa marĩa mendekanaga. Na polisi ako kwa uniform, ameshikwa na video vizuri sana, anapiga mtu mwishaka anasema sisi ndio tulimupiga. Tom Waliemba uria ningi no umwe wa aria magomeirwo ni ndũgamano ĩno ni ugite maya mothe marahanĩka ona thengia wa mabũrũri mao gukorwo mari amemba ngwatanĩro ya Afrika ya gatagati na irathĩro. Mbili tu hapa wenye mzigo wanatulalamikia na hao wajui shida ni hawa. Tunauelezea shida lakini hawakubali. Akiaria na njĩra ya thimo, abitha munene ruhonge-inĩ rwa Kenha na ũrĩa ũtanenda kũmenyekana rĩtwa rĩake ni ugite turera icio ni ciagiririo kuhuthira barabara cia gũkũ bũrũri-inĩ kuona nĩ ikoragwo ikuĩte ũritũ makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.